Ćao Šećeru, šta imamo danas za tebe? Prvo mene, šalim se. Ne, imam ovdje 6 kvadrata Gartena, znači Bašće, i tu kuću za prodati. Ona je u Löwensteinstraße 8 u 22. bezirku kod Lobau sa ovom garažom. Kuća je stvarno fantastična. Sanirana je 2001. godine kompletna, urađena i fasada i prozori, ama sve je u kući završeno. Kako vidiš i ova isto garaža, znači za nekoga ko traži mir. I naravno isto kad imaš više auta je idealno je možeš ovdje 3 auta da staviš. Također znači tu možeš u garažu znači da svoj auto ostaviš. Imaš pored kuće isto jednu malu werkstatt. Kuća ima sve zajedno 139 kvadrata iz 1945. godine, ali je 2001. kompletno sanirana sa novim prozorima, sa krovom, sa fasadom, elektrik, gas, sve urađeno. Sve bi ovdje u kući ostalo kak je. Kako vidiš, kuća je fantastična. Znači, za ovu godinu je više nego top. Imaš ovdje jednu fantastičnu kuhinju, ona je iz Italije. Cijeli namještaj će da ostane, jedino ako nećeš, ali ovo isto dosta antikvitetni, jako, Zeitlos, kako bi se reklo. Imaš tu isto taj kamin gdje možeš da ložiš. Prije su tu bile 2 prostor, znači 2 sobe, to je sve sad otvoreno, znači na jednu, mogu bi da pregradiš. Znači ova kuća nije sad ogromna, znači za familiju koja ima 2-3 djece, sa 2 može nekako, sa 3 i još teže. Ovdje imamo jedan znači možeš da pereš veš sa perilicu, sušilicu možeš da staviš, imaš to isto kupatilo, znači tuš. Imamo dole isto podrum je naravno stari, ali nije znači sad sve u dobrom stanju. Sad ću da ti pokažem. Imaš ovdje 2 zaune. Znači normalnu zaunu, što je naravno jako zdravo. Ovdje imaš isto mjesto znači što možeš da se tuširaš, oprostite, i jednu infrarod zaunu. Sve ostaje. Molim vas, znači to isto uzmite u obzir, znači to košta se puno para. Vamo imamo znači grejanje džese sa gasom i imaš ovaj brunen, gdje možeš vodu iz zemlje, znači gratis, znači da Bašću zalivaš. Kuća ima sve zajedno, kako sam već rekla, 139 kvadrata, 606 kvadrata zemljišta, u top je znači stanju, kako vidiš. I sad ću da ti gornji dio pokažem sve u jednom toku. Stepenište, znači isto od drveta, jako je sve u geflektnom znači stanju. Gore imaš kupatilo sa kadom i sa toalete, jednu prolazeću sobu. To je malo zeznuto, ali ok, možeš drugačije znači da isplaniraš. Kako sam rekla, ako imaš 3 djece, malo je već teže, ne znaš kako ćeš da staviš sve. Ovdje prije bila jedna terasica, to je zatvorena za Wintergarten sa šalozinima, sa novim prozorima. Greje se, znači ovdje znači, možeš kompletno da ga koristiš kao jedan kompletan prostor, ne? Ovdje dalje dolazimo znači do spavače sobe. Tu bi moglo znači da probiješ, znači da napraviš jedan prolaz, da napraviš tu ekstra malu sobicu za decu. Ovdje ti znači za roditelje soba bila bar prije. Ovaj namještaj naravno znači može da ostane, ne mora. Ako nećeš, mi ćemo to sve da izbacimo. I vamo ti se nalazi ova, sad je faktički begibare garderoba sa ovim cijelim namještajem. Ali kad to sve skloniš imaš otprilike 9 kvadrata. Znači išlo bi za malo dete, znači da može ovdje da spava. Ili ti ideš vamo, dete ti dođe tude, kako god želiš. Znači što se tiče lokacije, auta ne dolazu nikako, znači samo ljudi što ovdje žive, jako lijepo, znači možeš da šetaš, da uživaš u prirodi, znači u ljudima koji tu žive. Sve jednostavno dobro, jako si povezan znači sa urbanom, znači da dođeš do metra, do prodavnica. Cijena je sad nova, pa nas kontaktiraj kod Klasan Apartni Mobil. Ugodan dan ti želimo!